banange mukubire ku baba omuzira. Baba amaina nize babiri Yudaya Kigenyi nga ndi mwise Kalagala nevumangeye atera nayonkaga abambeda. Baba nize Nangobi atera ndi mulongo nize babiriye. Baba era wasima mbe minister mu ofisi yo ekintu ekyo banange munkubirire ku baba mungalo n'omuzira. Atera ekitongole kyebakobye ekyabazinga initiatives wakoba nti mbe executive director asooka neyanziza ise bantu mfumbuwa. Baba nsaba ndogere ku nganemereire omumyuka wa Katuukiro toyanziza otuwa ekiseera kino ngaba kyabazinga initiatives era ndi kusaba abanange ba kyabazinga initiatives mubenga musembera kwano. Omulama gwa baba gwa kulwanisa teenage pregnancy aye mwandi musoke mulinda ababana n'ababe bayide. Ndi kwenda abamu ku baana baba omulimo gwo watutuma na abantu ba Busoga mubakube kwemoni mutegeere nti ekizibu kino tituli kwogera boogere. Banange bamama abakali kutuuka mu myaka 19 oba 18 mu Busoga wano buli kubaana abana omulala afuna amabunda ng'akali kwetuuka. Baba tibalese wano kubaswaza aye mbalese wano lwakuba mu interaction yaife nabo abasinga bungi obuzibu buno babugwamu mu butamana era titwenda muntu kubasalira musango. Era banange nenda mubenga muli bayikaikamu gazira wano kyakuswazibwa obolyawo tuli kitegerekeka nti nga Busoga noba ni Uganda n'abazaire nife otulemereirwa okukola omulimo gwaife. Era abaana bano wobabona obonera irala bebi mwene ngono aye nga aliko omwana mama ate nga ni mwena akali mwana. Aba abalina abaana woba tosobola kufukamira tyama olere. Baba ise bantu omulimo gwo watutuma ogw'okukola program mu Busoga wano ate nga guva ku buvunaanyizibwa bwe wayikiriza okuva mu mawanga amagayite okuba nti niwo omumuli mu basaada mu Uganda yona yona ojja okulemberamu abasaada a male champion in fighting teenage pregnancy in Uganda. This was in December 13th last year, and the program which Baba launched is ongoing. Baba nenda kobera nti wano mu buwangwa bwa Busoga abasaada n'empango ed'amaka era omulamwa wagweta abasaada n'empango. Men are the pillars in our culture, so they are, you asked men and boys babenga n'abali ku mwando ogw'ensonga eno. Tijja kwogera bingi aye njabakobera ku just ensonga lwaki ekifuna mabunda mu baana abakali kwetuuka kibi. Okusookera irala ekintu kino kiyitayitana emikisa gy'abaana era ni famire debavaamu. Omwana wano olufuna amabunda tayira mu kusoma era emikisa gyegisinga jiba jijiire. Mukunoonyereza tutegeire nti n'abalenzi oluwa omuwalenda yena alumuka
yava ku isomero kale kiri kukosa abalenzi n'abawala kyenva nsaba mukubire ku baba mu ngalo olw'okusalawo nti ali kujja kuteesira ku baana ba bulenzi kubanga ne mempaji o ni pillars eda communities daife omugamwa wakoba nti baba ali kujja kuyamba ku abaana ab'obulenzi okuba nga ba muzindo ate era nga babayamba okufuna emirimu n'okuba nti basobola okulwanisa obwavu n'embeera yona ediri kukuluma Busoga wano. Baba akaseera nga bwe kaweireyo ndikusaba oweeko omwana mulala omukisa mwene atukobereko edakiika ndala yonka. Ndimusi mwino amaina gange ninze Namulinda Kulthum Janat nga ndi musomi wa Busoga Kingdom Skilling Center under Kyabazinga Initiatives nga ndi wano olwaleero okubakoberaku abaana abawala byetu bitamu na biki ebituviirako okufuna amabunda nga tukaali kwetuuka n'olwisi okufumbirwa nga tukaali baana bato. Inze sole gyendi kubawa egamagana kunze aye era nga baana bangi babita mu mbeera ndala nga nze gye nabitamu. Nafuna amabunda nga nina emyaka 16 olw'okubanga nti abazaire baali nga ba safari tibabaawo era nga n'obuvunaanyizibwa butono. Omulenzi we yeeyita yambuzaabuza yakoba alijja kumpa buli byenenda okugezanga emmere gyensobola olya ku isomero, paadi, ebitabo ni upkeep. Bwe yankoba ati bw'ofuna olunaku nendeidde ku waka n'ajjayo yatoola sente yampa yankoba ati bw'onaakola kyenaaba nenda ndijja kuwa n'edisingawo. Olw'embeera gye nalimu nawalirizibwa okuba naye era ekyavaamu n'alinda. Bwe nalinda n'atya n'alumuka ewaka n'ajja mu Kampala n'aba yendaba yaweza emyezi 5 yatandika otabanguka. Engeri abazaire gye baali nti tibeidi n'asalawo okubakobera. Bwe nabakobera mami yali mukambwe kubanga yali ansuubira mu bingi. Yankoba ndide ewaka olw'okutya nasigalayo. Endaba yatuuka mu myezi 7 kitundu n'asalawo ndire ewaka. Bwe neire ewaka namalawo wiiki ndala mami yakoba atakuuma bamabunda waka. Tiyakikola nti lwakubanga yali tanenda aye olw'okubanga bye yali ansuubiramu kunali tiri gyasobola abituukiriza akaseera ako. N'ajja y'omusaadde eyampa amabunda n'abaayo ekiseera kyatuuka banongoosa omwana era yadeema kuwona. Olw'okubanga ebiseera ebyo nali nzira ngeri era nga nzira kyendidye engeri gyensobola okwetangira obutafuna mabunda, neera munaafuna amabunda agandi era n'abita mu ngira ndala eyo. Buli lwembirowooza kumpulira nga nenda nakulira. Bwe nabaayo kubanga nali nga ndi waka, bwe nali eyo gye nafunira mukwano gwange eyankoberaku ku baba kye yali ategeike okusomesa abaana abawala abakaali kwetuuka n'abo abaafuna amabunda nga bakaali bato. We neidira waneeno ku Skilling Center n'atandika otunga ekyalaani. Era we nayegera engeri gye tusobola
okwekuumamu obutafuna mabunda getutenda era tibakoma kwekyo batumbula ebitone eby'abaana abandi era twebaza baba Kyabazinga olwakino kyewatuteerawo baba nga nsaba otakoma ano wonka nendo kitwale ni mu bitundu ebindi bona basobola okuganulwamu kubanga bangi bali eyo bali bazira suubi nga nze bwe nali mu kusooka ayo okuva lwe neeyita wano nina suubi nti kye nali nenda okuba ndija kituukiriza baba funguwa ebyanda n'ebyanda ni mama ejokoni emyoke